Horas selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhur boy usesi sehanami na siyamba ni panurang sogoton. Marhiterigapan si ganu pare bata. Paima ijalohita hatani ne bata nagabirigapan bata sadarion. Pasadahita hurtam martonggo kita. Goki bagas malas nyurhanami Tuhan bani panurang sogoton. Puho ibagas na horas-horas. Sehat, tirkas, naihapkon hanami, haganu panin icalon hanami. Halay diar layakmu apa pangidopimu huban nami. Ase marhitehon ni hatamu, nasyol jalon nami sogot neryon. Suan kon hamain ibagas uhur tang parbagas nami. Nagabe suluh ibagas guluh nami. Terlebih nagabe onculan niya porsayon nami. Ibagas na laho makosehon. Orja tanggung jawab na pehon hamu banay marsada-sada. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Legapan siganu paribatta sadarion Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Ay matar surat bani buku sada Samuel bindu 2 ayat 6. Nama katahon sonon. Jehovah do namamunuh anja ia do napaguluhkon. Ia do nama napakon hutanoman anjaha napatakokon use. Marsahap pasal hamatean bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu na isahapkon hita aima pasal Rusia ni bata. Masih sasahalak jolma mangguluh. Masih halak naligan mati. Masih hitam mangguluh. Masih hasoman tanaligan marujung kuluh. Ibagas puji-pujian ni on mahumani na ipataridah kon hanna. Marhitehon ni nadup ijaloni pasu-pasu humbani nebata. Humbani halambangon ni nagabe habadurun hinan ay bani. Tapi marhitehon ni pangidopi ni bata. Ijaloni do sada anak dalahi na igoran si Samuel. Janah ay mana mambahin gabi tubuh. Pamujion ni hubani ne bata. Halani na ipabayu ne bata. Janah ibere ne bata. Pangarapan rosigoluh na baru humbani. Marhitehon ni nyombah ni ay. Janah bani sada Samuel 2 ayat on. Onma panandayon na bagas pasal kuasa ni nebata na ijolom hanna politik ibagas parguluhan ni. Bahasa Jehovah do na mamunuh anja iya do na paguluhkon. Artinya ay masih au mangguluh hasoman naligan mate. Masih sada mangguluh, sada marujung goluh. AGP rup ibagas sada pardalanan. Atape rup ibagas sada mobil. Haganupan ay masihol patakaskon. Sihol patalarhon. Bahasa mangguluh barang mate pehita. Ibagas tangan ni naibata. Ay maase bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pamujion ni hanaon sihol paluruskon. Bahasa ahan na jinalo ni si Penina. Pakon ahan na jinalo ni si Hanna kumbani nebata. Haganupan ay margatung atape tergantung hubani pangidopi ni nebata. Ay maase diar si Penina pe ay atap si Hanna pe ay langboy margijang niuhur bani pasu-pasu nadup icalo sidea humbani nebata. Halanyaha nebatado na manotapkon janah nebatado na manutuhon bangguluh barang matepe hita. Ay maase bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ondo humay nagabesi jolomon bata ibagas parguluhan ta si ganuk ari.
Maningon do pangarusyon na si sonon natotap talar ibagas parguluhanta songon na ijolom ni si Hanna bani panorang guluh ni. Anggo ihatahon hitama, jana ia kuhon hitama, mangguluh barang mati pehita, nebatado na manotapkon ay haganupan. Na mararti do ay, porini PHP ni marujung guluh, hasomanta, keluargata, hinaholongan ni hurta. Maningon boy do ay ijalo hurta ibaga sa porsayaon, bahasa nebatado hapeni na mambahen hamatean ay. Jana porini PHP ni hita mangguluh nebatado na pasirsirhon haguluhan ay bata. Halaniaha halani ibagas parguluhan taon sahali nari ibagas kuasa ni nebatado parguluhanta. Ay maasin na paduahon bapainang nilongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus. Marhitehon pujian on, hana sihol laho patakaskon, bahasa, aha penamasa, itongah-tongah ni dunia on, atape itongah-tongah ni perguluhan tasigano pari, langadong namaluah kumbani panongkor ni naibata. Jadi, porini PHP ni si Hanna lambang iya, jana ay managabe, gambaran hamatean ay. Artini lang adong haguluhan. Tapi marhitehon ni pangidopi ni nebata. Si Hanna gabi manggulu use marhitehon ni tubuh bani sada anak dalahi. Natotu ijon bapa inang nelongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus maningon boy idah kita humbani mata ni haporsayonta. Bahasa pangarusion pasal naibata nadok paubahkon Hanna na lambang ay gabi Hanna nadapotan tuah ay. Sonay mahita sa sitong ni sangga ibagas dosa o peguluhta doskon guluh na lambang do parguluhanta. Guluh nalang marpakorhon ahape. Guluh nalang boy memberi manfaat na madear hubani halak naligan. Tapi marhitehon ni pangidupi ni nebata. Marhitehon ni holong ni ate ni nebata. Gabe dapotan tua jupahan tua mahita ibagas parguluhan taon. Songon Hanna bani panorang ay. Ay maase bani panorang sogoton. Anggo mangahap do kita. Bahasa ahana jinalota, ahana yalami hita, jana ahana idayhon hita bani panorang sogoton, ay ma hatuahon na kumbani nebata. Totu maningon lambin ipataridahkon hita ma, guluh na tetap martarima kasih kubani nebata, songon na ni horjahon ni atape na binahen ni Hanna, ibagas parguluhan ni, na tetap mamuji-muji goran ni nebata. Nasonay mahumanihita, ibagas parguluhan ta si ganupari, maningon do pataridah konon ta pamujion ta hubani nebata. Jana porini pedas kubani panorangon bapainang nelongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus. Lang tarbayan lang, totap opehita mandopa kon bage-bage ni hamaholon, rosi parutulon ibagas parguluhan taon. Maningon boydo ididah kita, bahasa, pangidopi ni nebata, kuasa ni nebatado, napaluahkon hita, humbani haganupan, bage-bage ni hangaluton, sonay age hasusahan, ibagas parguluhan taon. Totu hunjay mahapeni, lambit ipataridahkon hita, songon Hanna na tetap mamuji nebata, jana ibagas ay mahita mangida. Barang aha penabu ihurjahon hita, ibagas parguluhanta, haganupan ay, pita halani, guguh, kuasa ni nebata, na marhorja, ibagas parguluhanta. Ay maase, ang gumangguluh kita ba ni panorang sogoton, dingat kita ma, nebatado na mambere panorang hubata,
asim marhitehon ni hosa haguluhan na ibere ne bata hubata bani panorang on pakeon tamaay laho pasangapkon na bata jana porini pe marujung kuluh kita bani panorang on marujung goluh mate mahomani hita ibagas goran ni Tuhan ay maase mangguluh barang mate hita maningon tetap kita ibagas Tuhan in. Amen. Martongko mahita. Malas tumang uhur nami. Bani hatamuna dop manisihan nami bani panorang soboton. Halanyai Bapa marhite tundumuna mapasingin. Urasi hama apa pikiran terlebih partunduyon nami. Ase ibagas tundui nama pasing in mahanami tetap. Mandalani guluh nami si gano pari. Ase mangguluh barang mate pehanami. Tetap mahanami. Makorjahon aha nagabe harosuh ni uhurmu. Amen. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoran ni tunduy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lambin marguguh matungon hita ibagas Tuhan. Janah ulang lupa. Tetap tenehita. Maondoskon dirita hubay ne bata. Asimaluah kita. Humbani bagai-bagai ni parutulon ibagas guluton. Janah monang kita. Humbani pandemi COVID-10 siya. Na tetap ope adung itongah-tongah ni parguluhanta. Shalom.